Sikiliza nikwambie. Bi mkubwa anapata tabu kinoma noma kumsomesha ubinti. Si unanielewa? Mimi napambana kinoma noma na kaba huko mzee. Kwa sababu mdogo wangu mimi aishi vizuri. Afu boya mshamba kama wewe unakaa na pumbavu wenzako mnashawishiana kuja kutongoza dogo zetu. Hivi si wangu? Naomba nikuulize. Kuna wanawake wangapi uko wanajiuza? Mpaka wengine wanatimuliwa katika madangulo. Serious, unakuja kutembea na mwanafunzi? Masugi maneno mancho muligerio getembe television mogorobengia andonsi sikwa betanko gotebianga happy Mother's Day buno mongina oko celebrate rutukeriga aliarero igonko gotebinga omwiburi omongina nero musani omutangani naboigo nero musani obono na nero musani utagotige mamumino asebalikero kende abaiburi babo abamama batutanganirete tiganya saba timukie asomorembe naboigo onye mwiburi okale moyo una bagoteba ngina muntu nabanekerema onde tayo uramubwe ngokwarigania samangana mayia ase kionga chinsainye litariane nkuruko Denis Ouru asensemere bimanyirerio noyo Minto Wilson Makori. Igotogoteba nga abemas papa yani asogoteba guse abemas papa emana ya eneringa ntubwato mo popu muyebono naboigo pop leo nditukulia rero guse pop leo yo 12 tukulia na liritangani kigima asanga emisa yaye entangani gochia ase abakristo bonsi bege katolike ensengima naboigo ebirengeri ao mbigendrete kurugwa abuo asumulikito Fatgard Gisemba kurwa se county ya Nyamira nere aikirana ase kilisia gia St Ambrose ikikotoka imeye county ya Nyamira ese parish ya Nyamira asasanga na abakristo ao abubare no mogoko naboigo barua ebirengeri bune kubwatia. Hekerori tukuria rero rire ejumapiri gose omukubyo omutangani kegima inse yoborai bwaye omupapa omuja bwekeresia gya Katoliki nigo abakristo abakatoliki korwase kanisa ya St Ambrose egotoka eparish ya Nyamira barure ebirengero byabo kubwatikana no gochorwa okoiga abwasa abakristo abaiga barawa no mokonyi bwo munyakirogo obo Aserieta Justus Mugondo sogochori wekelisia Katoliki na moneo asogochora wa pop nogochori wekene ekiagara nkobwatie amaki nkobwatie ogoserwa unabono obochori bwense bobwata amaki ogoserwa kwa magojuwa kekura aria no moika ogotangana abakardinari ba asogochora mo pop na indonye enamberi tereikerana nabe egotoka nga erioki nabari koro kiri mwamu ngambara nyora omopop igo ase omopop to reo obochori bwarengo ororo korwa asa abakardinali baito no bwarengo obochori we ekenyasai boigo basegetire abanainchi kubako bachora abarai bense nerebuya gosaba ritangani erio kwaegwa obongaini nechisemi erio bamanye ningo omurai bwa makora tunto bwatiri aki buna ekwerende oburai bwense bokorwari aki kwa maochi wake kura ntubono na masaba gokorega asi ntubwati mangana ndinga ninkige gochigokorekana wakorwa obochori bw'eng'encho obochori botabwatia amaki igo nigo nkobori ense yaito ya Kenya tobwatie egento keria abakatoliki bakora ntotiga amang'ana amaki tusabe Nyasaye atochorera omorai oito muya mono moseseni gwa abang'ina moigwete lakini ntuse kanisa Nyasaye ogochora omorai ande ganchira komochora ndinto rigopita goto kumosabera amaya Nyasaye amokonye atorae buya endikina tura ya goikero boruo tuwa kare na kare
nonya nigo ibasabire umupapa oyo omoya kubareta amo abakristo bonsi ensengima buna enjira eyemo yokogenderera gokinia okwegena nchasa magania ne weterase papa reo igongo mo sabera amaya obagimo botambe abwatania ba Kristo bonsi abwatie chimbaratero cha papa Francis chingaki echecho abasae na barabwo ebasemiwe enjira engia barakine kanisa ya mambi ngwetera abasae nande ngosaba abasae mono basoe kanisa ime tonyale konyora chisemi kurwe kanisa ime tonyale gutulika nigendo kia muhimu ngosaba mono popo wanyale gutubwatani tonyale goichora ekelisia ngotegana saba na yote bonsi to tonyale gosoe ekelisia tonyale ko kuri mufano uyu waba kardinali bataetwe akantu kakaigo bakamayegwa kachikura tweso minga tari buya kwe ukende kwa mayegwa kachikura Hingo ripotera Getembe kurwase kanisa eyeiga ya St. Ambrose eyo egotoka imeye ward ya township ebunge ya West Mugirange county ya Nyamira Njefatigad Gisemba Togendrete igoro y'omuchengo y'ogochoro kwaye papa Leo oikumi na kane nigo abakristo ao magega y'ogochoro kwaye bagendete kogokera ogochoro kwana nigo baburi kubeka umukia elyogukinia okwegena ebirengeri biga bikubwatia ni abakristo be kanisa yege Catholic ya Nyansira yegotoka ime ye parish ya Ichuni. Asamarieta mukatikista Mikael Maera igonde umukatikista esante ya waridu kuna ofisi Nyansira asetorna abakrista baiga mbuya mono togota base moyo mutagatifu na Nyasaye utara kunyora umurisia uyitware tuasherekea pop Leo the 14th na ande tokweranire ngambu ya mono yekira Jumapili ya lero tware osherekea umurisia omuya ande kababuya twamunyorire baka yekira twanyorire umurisia otokweranire moyo mutagatifu na Nyasaye ngambu ya mono atohire umurisia omuya ugutura tokumusabira Nyasaye ama moyo mutagatifu amorae nanda moye chingenjo chingiya kuna popo rara ali gutura popo chorwa ta 16th leo to wakangambu ya mono egera agendera kolisi chingondi chiaye nanda chiorokera lienchera egera chibwatie egera tonyoro gutulika wakale na kale. Yes, Asamarieta Fred Matara kurase kanisa ya Nyansira enje na abiri no mogoko monene ya sato sisindiri twanyorire popo ito yo chorwa kweli baga asoyolio osira igobana ntero no mogoko asenya bune kelisikia Katoliki asokonyora popo ito igobana ntobe to kubwatia machikaye ende lya tribe paka chinga kichionsi igo twakere popo mbiamono asokochora kwao kongera chibeseni mbiamono ete anentwe tiari kumubwate siasa mejaje twakora anene togosaba ntuna abakristo obwate mekorigereria mejande etane gesekirisi gitu ya Katoliki anyara ko Yesu krikera na nakore changes chichiwante okorwa egekirisi gitu pinya koyandera nenjere ndongi yamono ngambi yamono Nyasaye atwaereirwo omoyo mutagatifu twanyorereo the 14 atorae unoyo ogendete atoraete ato tuarogoremu asenyitwo ibulengere no bo batikego swa iguru nonya na asasi nimi igatiga tokoro obuya obo batokoreire noyo chorirwe tumubwatesie ndo masa komubuna kurende tomoe kingu basama sawaito na kima tosabe kira rituko esaburi ya Bikira Maria netana lya ritakatifu mbiya mono Bunenchire mo yogo chengera lituko lia abaibuli abakungu gose Happy Mother's Day omonchoria Thomas Urori Nyagaka kurwa semeri ya Kitutu Masaba tukolia rero ni gasangana bashirika kurwa sedini ya Catholic kurwa semeri ya Kano amona kemera abo asaba ebyegwa ao gati yabo amaoga bunenchire moyoko gokera gose ko babwatesia asogo chengera litukelio. So litukeli is very important niriengencho kabisa na ndira kikiagere tenka igunga omunguso kabisa kwoko na bagikanisa ya Kemera na ruororo saa 3 iga na ende okobare nendu inkurugikano na aranga bangi na bagikano na barumbanta gite
na agenda bakororo gosherekea ritukeri na ikororo twasherekeana barabu kabisa twachenga kabisa na bawisheria happy Mother's Day na ndenda so kuinyora ngaki abana ba mama nonye my own mom tayo at least I get a lot of solace that gives what aba mama barororo buna mama uri omonyene onye ndiare ngororo gango na muri ne gancho enene kabisa lakini kinabwa tegeke na teba ngaki tiatoge ndororo to share na barobuo na nde njanya rekano munguru nanchirana to ikoro twa share na ranga bono rende tikatuchengeri tukuri arero okoba and like other Mother's Days elidiaringe more special okoba ngaki ekerisia katoliki ntwanyorete kiongozi kende kenyi omunye Mo director w'ikumbe gya Bomas of Kenya Musubati Purity Mura Kirera kurura sensemeri ya Bonchari nere nigesokia na kugokera abangina bonsi abakungu na kubakira ekuko asibiri ababeire bagokora na gutebanga omwiburi mungina no bwingencho igoti kabwate sigwe asekerekemo ekiagera umusingi umuya no guchakirabo kwera ribageriga kwakira abangina baminta bamama baitwa stingongo chonsi chiabusi ngo bakirambia muna nende mbatebi nganto banchete nande buna togochengera rituko rya rero rya Mother's Day tete ko batebi nganto basigete tunawaenzi tunawaheshimu tubasigete asichinjira chonsi pi tiganya saage enderere ko barenda na saage endere ko ba ubugima obutambe asense yega mugenderere gotosabera mugenderere gotwagata mugendere gotosemye buna mwatosemire asigo. I take this opportunity to wish every mother in Kisii and especially in Bonchari constituency a happy Mother's Day. We love you and God bless you. Waziri wechiseme muske Julius Ogamba Migos nigo aruroko semeria na boigo gotiotereri buna abalimu bali bakolemere mas chinsemo chire chinkongu ao chimanyire buna hardship areas mbachiko gendera kuligererigwa eliyo koene kinga magania bongo ikiranigwale boigo nigatebere ng'imurobero nigebekire ne serikali iguru yo muroberio Onemis. Nataka kuchukua nafasi kwa miaba ya serikali, kwa miaba ya Ministry of Education, kwamba sisi tutaendelea kusaidiana. We will work very hard to ensure that you get the resources that are required for you to undertake the infrastructure that is required for our children to get the very best education that they can get. Now we are going to do affirmative action, like Mheshimiwa said. We have recommended that we harmonize all these issues relating to hardship areas. Hatutaki katika serikali unakuta section moja pande moja wanasema ni hardship, pande nyingine wanasema sio hardship na inafanana. Ama unakuta ministry TSC ama Ministry of Education inasema hii ni hardship, unakuta civil service inasema sio hardship. Mko watu wawili, mko in the same office, lakini mmoja anachapa hardship alliance, mwingine hapati hardship alliance. So we have said, and you are going to help us in parliament, let us harmonize and know that if it's hardship area for one ministry, it is hardship area for the other ministry together. So I will be coming for you, to you guys, to give us support in parliament so that we can do affirmative action. Maneno ya school feeding program, unaweza kuta shule moja hapa inapewa feeding program, ingine haipewi na wanatoka the same place. So we are harmonizing all that as a ministry. Those are the changes we are doing to ensure that our children, especially in these areas where there might be a bit of insecurity, resources are given so that we retain them in school. We do the low boarding programs, low boarding facilities, ndio tuweke watoto wetu wabaki shule waendelee na masomo hata kama iko shida pale kwingine kule nje. So that issue of NEMIS is being attended to, because you can't have a system that closes out children who we are supposed to support. So we are dealing with it and we will resolve it. In fact, we are coming up with a new system, and hopefully by July, August, we'll be having a new system called KEMIS. That is what we are already working on, so that we can ensure that those problems you are facing are not there anymore. We have, all of us, to put our hands together to support our children in one way or another, ndio tuweze kuensure
kwamba dreams ya watoto imekam. Goiko muraibu ensai chikoyo gwa masikani aria yabwenerete nabo igaiguri baka gukora imirimo asige kagie chitamu ibere gose emiaka 10 aitaria mangana ne kunena mangana yo mujumbe o South Mugirango oyoro mo chief whip bwe kiama kia UDA ase bunge nene musike Silvanus Onyiego Osoro. Huyu jamaa mchapakazi kutoka asubuhi mpaka jioni watu wanapiga kelele. Patieni sisi break bwana. Hata William ni mtoto ya mtu bwana. Iko sawa, iko sawa. Hata yeye ni mtoto ya mtu. Na nyinyi watu ya Nandi lazima niwaambie ukweli. Mtu uchunga mtoto yake. Hata akikosea, fanyia yeye zero grazing hapo kwanza. Wacha kukua ni kwamba nyinyi complain itokee hapa ndani. Kwani nyinyi mko namna gani nyinyi? Nyinyi namna gani nyinyi? Mtu ufanyia mtoto yake. Kila mtu anachunga mtoto yake kwanza. Sisi wengine tutamchunga. Wewe unafikiria huko Kisii hata hii maneno mnasikia mtu atatoboa? Kama hamkutoboa hiyo wakati mwingine mlikuwa na nguvu. Saa hii my friend, mimi niko hapa na mimi ni chief whip bwana. Wacha kucheza. Tutawip nyinyi mpaka na viboko. Iko sawa, iko sawa. Yes, ile wakati nguvu ilikuwa mingi. Sasa saa hii hakuna kitu mko acha. Watu wanakuja kuchezea hapa rais. Lazima pia yeye amaliza yake 10. Ama namna gani? Akimaliza yake 10, mimi na Kimani Ichung'wah tutakuja hapa tuwabembeleze mtupatie yetu. Ama hatutoshi? Si huyu Kimani Ichung'wah anatosha? Na si mimi natosha pia? Yes. Hata nimeona waheshimiwa wengine wakicomplain juu ya IBC. Sasa wewe unaenda kwa TV kucomplain juu ya IBC. Kabla ya hiyo TV kila weekend mnakutana kwa kijiji kimoja wanaume 7 na mwanamke mmoja. Mnakutana kwa kijiji moja every weekend kukula. Bwana, si hata mchunga afya yenu mtakuwa wakubwa sana. Kula si mtoke hata mjue Nandi Hills inatoshana aje. Mtoke muende Uasin Gishu, mtoke muende Kisumu. Sasa mnakutana kwa kijiji kimoja kucomplain. Mnakutana kwa kijiji moja kutaja mwanaume mmoja. Sisi tuko hapa. Mheshimiwa Kindiki sahi ako Meru. Akitoka hapo atakuwa Kiambu. Wabunge wengine Mheshimiwa Aaron Cheriot ako kwingine. Nyinyi watu 7 very lazy bwana. Tafuta kitu ya kufanya. Mnakutana area moja mnaongea tu kitu moja, mko 7 kakona kamoja. Ai bwana. Alafu mnasema sijui mastuko kwa bedroom yako kwenda kabisa. Ense mogete yabaraiba upinzani nigo bamuburire mu deputy president obono musike Abraham Kithure Kindiki gwetigi mirimo rimo rioka yenkubwaterekana nuko na chagwe kegambiro abo muisonde asigia tebabuna ogochorwa guseka mati eri achoretwe no mu deputy chief justice Musubati Philomena Mwilu nigo yabunete richiko asuku mwaka isiko mu deputy president mukuru Geoffrey Rigathi Gachagua. Mimi ni wakili senior counsel actually. And this friend here, Ndengwa Njiru, is also an advocate. My brother Eugene is an advocate. Kitonga Maanzo is an advocate. All of us are advocates of the High Court. And we are very concerned with the state of the legal situation now before us. We clearly have a constitutional crisis. As we speak, we do not have a deputy president. Yes. We have 2 deputy presidents. Okay? And I respect Kithure Kindiki. He's from my part of the country. He should do the honorable thing and resign so that he can now allow due process to take place. The ruling by the Court of Appeal has clearly demonstrated the illegality, the political manipulation that happened to try and get Rigathi Gachagua being dismissed as a deputy president. That pursuant the Court of Appeal decision, just to mention, following the ruling by the Court of Appeal, Mr. Kindiki cannot resign from that which is not there. What he needs to do
is to get out of office. And number 2, until the petitions that are pending in court are determined by a competent, well-constituted bench by the Chief Justice as directed by the Court of Appeal, His Excellency Rigathi Gachagua must be accorded the privileges and the protection that is contemplated by the Constitution befitting a deputy president. Chinga kiechio enseme yiyo ya upinzani nigo yatebire buna nigo baguchigosokia umurayo yomo hagati ya barabu bonsi uyura chikurwanirira ekirogo kyo president ya Samatukale Bosio ainiga kwanwa no deputy president y'umukoro Musikiri Rigathi Gachagua. Na tunasema we'll agree kama ni mimi au wengine wote wataniunga mkono. Ikisemekana si mimi ni Kalonzo, sisi yote tutamunga mkono. Ikisemekana si mimi si Kalonzo ni Wamalwa, sisi yote tutamunga mkono. Isiposemekana ikiwa sisi yote ni Martha Karua, sisi yote tutamunga mkono. Ikisemekana sisi zote ni Matiang'i, sisi tutamunga mkono. Bora tutoe one. Hapo mko tayari? Mtu mmoja peke yake. Na hao wanaomba Mungu ati tukosane. Na nyinyi muombe Mungu tukae pamoja. Munaona kama Mungu atasikiza nani? Mungu atasikiza nani? Mtatuombea? Mtuombe tukae pamoja. So that we restore this country. We liberate this country. We have a job to do. So hii wiki hii nitazidua chama chetu cha kisiasa. Na baadaye tutafanya sherehe kubwa sana ya launch. Mtakuja? Na hiyo chama ndio yetu. Tunajua nyinyi ndio tegemeo la Kenya. Tafadhali Gen Z na muomba. Muende mchukue vitambulisho, mjiandikishe kura. Nyinyi ndio dawa ya Kasongo. The Gen Z are the ones who will sort out this country. So wacha tujiandikishe, tuchukue kura, tukue tayari. Hayo maneno imeendelea kotini. I want really to say, I will let the lawyers do what they are good at. I want to focus on what I'm good at. It's mobilizing the people of Kenya to liberate this country. That is what I want to focus on. But the truth of the matter, and we must say, I, Rigathi Gachagua, have confidence and faith in our judicial process. And the framers of the 2010 Constitution created 4 levels of judicial intervention: the Magistrates Court, the High Court, the Court of Appeal, and the Supreme Court. So that if you don't get justice in one of the levels of intervention, kama upati justice pale Magistrate Court, utapata High Court. Usipopata hapo, utapata Court of Appeal. Usipopata hapo, Supreme Court. In those 4 courts, somehow, we have judges. Pia mano kigima ndo chingoroboti urukurua se kiame kigose bwatani ba upinzani na wangu kulera mangana maya gose umuroberio bwege ikaro neke onga chinsa inye litukeriga ria rero bia muna soko sangana nchikuru twachageze chinsa ibire go ikabono kwa niaba yo mutenerione Obed Mukwana boigo Mkate Enoch mu director kurwa sense ibire kunga Avil sensemo yebi manyirerio igakuru kwanga Wilson Makori tumirana Jumapili ende lituko bune ria rero chinsa bune chia rero ebisie bia weekend ya Eliane Dennis Ouru. Twatire kumama ine twatire
eduka yobo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ili kubatuka chirangi cha Crown Paints eyure company nambe yemo iyo korose chirangi mense liga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira soko raisia ebintu buriya bikomenya seka ngo kwanira chirangi ejo boyiko chire chichi brand ao ejo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao nabondo babwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ya nyumba chire chikomentera nibwa amavuta yani oil na bwigo chiriye chia mache inyoranga chirangi chiga nigo chire korwase chire chiri kuririke iriya gatigati wekari guri iriya bantabati bwigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo gwochoganya chirangi wikabunuraganye gwochoganire erangiriga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bwokwege namuna ekala watagete nigo kwayanyora bwikirano tutarire rero elibwe nyorere abamanyi nabwigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduka yiga ya Uhuru Superstores yebotoka se enyumba ya Uhuru Complex imiyo muchuyigo busongo eyueranga neduka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simbwetera se namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Amone kisimiki